Dumelang bahaeso la moetswe ho leihlo la setjhaba. Melelo tshwerwe ka lebaka la bomenemene le ho pata mohlodi wa tjhelete ka morao re account ya hae e sebediswe bakeng sa ho amohela halofo ya diranta tse milione ho se ho tlalewang e le ho qhekanyetsana ha baratani. Good evening. A suspect is arrested for fraud and money laundering after her account was used to receive R500,000 rands in a love scam. Palo ya basadi bao ba tsiediwang ka tsa lerato e ka tswa e le kwa godimo mo nageng ya Afrika Borwa ka gonne ba tswa setlhabelo ka bontsi ba sa bole dikgetsi kwa sepodising. Bangwe ba tswa setlhabelo ba ka tswa ba tlhabiwa ke ditlhong gongwe ba tshaba gore diphiri tsa bona di ka upulolwa ke batsietsi. Le gale mongwe wa ba tswa setlhabelo o ne a bula kgetsi morago ga go tsiediwa madi a fetang halofo ya milione ya diranta mme ka jalo mapodisi a tshwara molatofadiwa. Le ra amogela kgetsi go tswa ka go Joburg e le kgetsi ya tsietso le kgweba ka madi e se ka fa molaong. Ana sa khone go khoupa le kelelo e ne sa tlhole gona go nna shapo kelelo ile ya tsamanyana. Ntwe ngwe hape bashimane ba ba nang le go yetsa e leng gore ba ipiela go pele gore ba tletle ba khona go tlo blackmail bo mme ba tseya di photo as much as possible tsa bo mme he ba tsotse. Leihlo la setšhaba le etetse motsesetoropong wa Joburg fela ka fa ntle ga Klerksdorp. Lefelo leno le botlhokwa mo ikonoming ya diporofense tsa Bokone Bophirima le Freistata segolo thata ka temothuo le meepo. Ka jalo lefelo le ngokela batho ka bontsi go tla go selasela. Ga jaana lefelo le simolotse go ngokela tota le botsotsi jaaka balapa leno ba itemogetse ngogola. Mamila thakala ke bothata o ile a kry-a molekane. So molekane ene le motho go Uganda. So molekane le motho go Uganda yalo nna a ke o motho mama anantsa go wa go divorce bo so a ba kra opportunity ya ra tle motho nga jene yalo le yalo. So mama ene de wa tlhalosetsa story ka teng motho go itse ba le go teng go motho go na dula teng go Fleetwood de mo Klerksdorp. So motho go a ba ntse ba robetse mo motho go ba itlamlelano go na le badimo ba like nka re jene ke motho wa moya or something. So badimo go na le ntho ba batlang go mnela yone ka relationship ya bona. Lefelo la Fleetwood ke karolo ya tropo ya Klerksdorp mme ba dire gantsi ba hira mantlo go nna gaufi le fa tirong. Moratiwa yo mošwa le ene o ne a hirile mo lefelo leno kwa neng a kaya jaaka motho wa semoya go motswa setlhabelo. So ba tsamaya ba ka mogare ga kamore eo ene le kamore e dintse dilo tsa bongaka dilo tsa dingaka mo modimo. So a starta utlwa di-voice and then di mo bolelela gore ene se motho le gore ntamna bereke ke motho wa bo di-business motho wa bo dinye badimo ba mo file what dilo tsa go tshwana le tseo. So ene sentle se motho le gore tamna a bereke tamna togele mmereko. Understand? Okay. And then after then relationship ya bone ya so mama ena nantsana di doubt go tloga le mmereko ka mo mari ano ndi man a ditsana ana berekise mo gene a mo hypnotize ka eng. She was not thinking straight. A feletse le gore o tlogeletse mmereko. Motswa setlhabelo o dirile dingwaga di le malwa mo masepaleng wa Klerksdorp mme o na le bana ba le babedi le ga le fa rola tiro o ne a sa bolele le bana. Na ke las bona ga mplela nix gore wa go tlogela mmereko a resign. Ntho nne ke ne ke sa itse nix ka yone ke ne se itse sepe ka yone. So but then ke bone setse go etsagetse a re setsa resign se itswe motho a kwatsile tšhelete e kana ka 610,000 te tsene kwa accountong ya gagwe mo ditšheleteng tsa ga mamotsa mmereko a na bereka cancel. Morwa o ne a hirile lelapa la gagwe gona mo Joburg mme a na le go etela mme motsadi. Na ke ne ke dula ko mare nako e kgollenyana ke ke go tlhola mama ke ne ke bona ko ya gagwe le kontle a tsamang ka balance mo thoko so ko ya gagwe ntse le kontle eno mo ka moreng o motlu so na di tsena motlung ke tla ke botsa mama no mama ya no ke mo ka moreng go tsagale mama na blela fela gore no ke na le moeti
and then mama a batla mo go nna fela ene o dina moedi a se ke mone le ka mahlo le ene mothako ne bona fela go le gagwe mo ntle fela mara ene mama na tlhola mplela ka ngwana gagwe no motho ke mo grilleng ke motho shapo. Dikgetsi di tshwana le tseno di simolola go oketsa ka dipalo tse di kwa godimo go ralala naga. Mmatlisisi yo a ikemetseng a re dikgwetlho tseno tsa bosenyi di simolotse ka dingwaga tsa bo 2018. Bashimane ba ira skeme se e leng hore ba tlile ka lebitso le ba reng ke washa. Yaanong washa e ne e le hore ba ne ba ira ntho ya hore ba re ba tlhatswa di-black dollars. Yaanong ba tseya tsona ditšhelete tse ba di khata ba ira di-copy ba o bontsha tšhelete ba re ke ela re tlo e tlhatswa ka a particular chemical. Yaanong ba be ba rata go sebedisa mo banneng ba di-politician le ba di-businessmen. Ba o fetse ba o demonstrate le gore ba tlhatsitse tšhelete ba o fe ba re ke eo 10,000 ranta tsamaya o e berekisa. Ho wa o e berekisa ba re o utlwile o bone ya berekana ore ke utlwile ke bone ya sebetsa. A re seno ke diteko tsa gore ana o tla wela mo seraing sa bona. Ba bue ba re mme he go batla le chemical e banong ke 1 million rand. Mara re tshwere 200,000 re shota ka 800 re nya go beano bua re tlo tlhatswa 50 million. Banong bo rakgwebo le bona ba di-politician ba be ba re sephiring sa bona ba ba fe yona tšhelete o tshwana le e ba tsamaye ba re bo reka chemical ko ona ba ile ka tšhelete. A re ga jaana ba tsere mokgwa ono wa go tsietsa mme ba o dirisa thata mo bomme. Mo mabakeng a bomme kore ba tsena mo tsona di re ka re tsona di-website tsa di-dating app le mo tsona mabakeng a e leng gore a social media ba kgona go bona motho wa mme hare ke batla motho wa e le gore nka ratana le yena ka dula le yena ra nyadisana ra bana le settlement e leng gore ke le nna bana ba ka ba kgona go ka bana le ntate ka molapeng. Homme ba tseya ona menyetla eo ba boe ba communicate le yena mme wa tshwanakana le o ba lebeletse taba gore o vulnerable o batla motho wa ntate. A re bone ba batla fela phatlana ya go tsena mo maphelong a bomme. He ba tsena mo lifeng ya hae ba bua ba mo introduce mo tabeng ya gore go na le bo di-prayer room go ba tsona di-ancestors. Bona ke batho ba thapelo mara ba tshepa thata e le batho ba culture ba believe le mo tsona di-ancestors. Ba o tseye ba itseya bona batho ba bomme ba ba isa ka moara di-room tse e leng gore ba irile petition gore o kre ka moara room chomi e ntse ka mo roomong ye nngwe ka mo morago ga ma-box bona ba dutse ka mo go ba e dutse ka moara wardrobe. Homme ba bua ba re ke badimo ke room ya badimo a re utlwe gore badimo ba batlang a re utlwe gore badimo. Morwa a re molekane wa ga mmagwe o ne a ikaya jaaka sebereki sa senatla kwa go mme motswadi. A re leka o le kopane le mmagwe kwa mabenkeleng mme ba simolola ka tsa marato. O tsene mo go mama nkare ke matšheniki wa tšhenika dikoloi ke o specialize ka bo di-Benz bo di eng a sa mo tlhalosetsa sentle gore o bereka mmereko o feng ke le wa tlileng ka teng. So na ke ne ke itseela leina la gage le Chris mara ke se ke mone mo matlhong. Motho e le gore nkile a mmona ke cousin ya ka e nngwe a nata modimo a bitla kopana le ene ya. Morwa a re o ne a dira dipatlisiso ga mmogo le ditsala tsa gagwe mme ba lemoga fa bangwe ba batsietsi ba dirisa mabenkele a mesunkwane. A re dingaka tseno tsa mabenkele ano le tsona di kgona go nna le dikgatiso mantswe go tsietsa batho bao ba tlileng go batla thuso. E rile fa mosadi wa Jobetina a fetsa go tsiediwa madi ke fa a swa senku mme a se bolelele bana gore metsi a tsene ka ntlo. No wena re bolelela there was a day le ra mo founela go le go seng re ra mo checka and then tšhelete nako e setse e tsamaile rona re ra mo checka so a dire ka mo checka ka founu mama go kae wa mbolelela no ke mo police station ke mo to sharp a re no ke sharp and then ka go ke ne ke dula teng ka tabogela mo jareteng ya fitla ke to go utlwa gore go etsagetse motho and then only to find out maponesa ba tsena di-investigating officer di ampolelela gore no mama o tsetse tšhelete ka tsele so and then motho a ko tsetse mama tšhelete ke teng mo ke teng ke kelelo e boela ko morago gore no man motho ole ke ena tsamileng ka tšhelete wa Benz ole ke teng a kelelo ka e tla boela ko morago ka tsele yana. Morago ga go bula kgetsi mo stationeng sa mapodisi mo Jobetina ke fa kgetsi e fetisediwa ko bokaeding ba dipatlisiso tsa bosenyi tse di ikgethileng e leng di-Hawks.
re ile ra amogela kgetse go tswa ka ko Joburg e le kgetse ya tsietso le go ba ka madi e se ka fo molaong mo e leng gore mosadi mongwe ka ko o ile a tsiediwa le go utswetswa madi a lekanang ka dikete tsa R600 tsa diranta mme ke mo gerileng ba lephata la rona ba dipatlisiso tsa bosenyi bo sa dikgwebo kapa yona Serious Commercial Crime Investigation Team ya rona ile a simolla ka dipatlisiso ka gangwe. Ke case ya eng o itsentse leng case mme ona o tsentse case mo ngwageng o fitileng ka kgwedi ya July. Go ya ka dipatlisiso tsa sepodisi mokapelo wa motswasetlhabelo o ne a itsege ka leina la Chris. Go ya ka ena o tsene mo dikgolaganong tsa marato le monna mongwe o a mo itseng fela ka leina la Chris. Go ya ka tshedimosetso e re nang le yona ke gore Chris o ke moagi wa ko nageng ya Nigeria mme e rile go tsena ko dikgolaganong tsa marato ba ne ba ntse ba etelelana yalo mme e rile nako nngwe ge a mo etetse ba robetse a mo tsosa bosigo gare ke mo ne a mo bolelela gore o nile le toro e tshosang ka ene ka ga jalo o kopa gore ba eme ba rapele ba ile ba ema ba rapela mme go ya ka motswasetlhabelo a re Chris o mo isitse ko phaposing e ne e lebega ya ka phaposi ya ngaka ya setso ke mo ba ileng ba rapella teng. Go ya ka kgetsi ya sepodisi e ne ya nna selo sa ka metlha sa go rapela fa mokapelo a etetse Chris kwa lefelong la gagwe. Go tsweng foo gangwe le gape Chris o ne a mmiletsa teng ka ko a dulang ko teng gore ba tle go rapela ka lebaka la gore o bona botshelo ba gagwe bona le mathata le ko a dirang ko teng ba dira mo go ba gagwe ke batho ba sa siamang ka ga jalo o feleditse a mo gakolola gore a role tiro kwa a dirang ko teng. O ile a tsa dikgakololo tsa ga Chris motswasetlhabelo bonniting a rola tiro jaaka re itse gore fa motho a rola tiro mo mothaping wa gagwe go na le madi a iponelang ona a di-pensione jalo e rile madi ao ga a tsena ko accountong ya gagwe o ile a itsese Chris ka seo. Morwa a re morago ga gore madi a tsene ke fa Chris yo o neng a le fa ntlong ya motswasetlhabelo a ka ya fa a tshwanela ke go ya tirong ka bonako. Go tloga foo ke a nyamela difounu tsa ke di sa tlhole di tsena timile difounu le teng ko mama a ntse a itse gore o dula teng kwa tswang go bontsha mama wa rona teng ke ntwa gage eo ga go sena le batho a re botsa batho ba ba berekang digadene mo thokong ba nna letsatsi la go feta batho ba bana paka dilo tsa bone ba tsamaya. So but then mama eno lemogile after weekend gore tšhelete tsamaile because Saturday a nana le ene and then Sunday a nana le ene. Monday mothako a fetsa go hula tšhelete yotlhe tsa go tswa mo accountong ba fetsa go hula tšhelete ke go nyamela ga mothako a tswa mo tung a re wa theogelo ya mmereko. Dipatlisiso tsa bokaedi ba bosenyi jo bo kgethegileng di ne di opolola mokgwa o madi a tserweng ka ona. Go bonala gore Chris o ile a tla ka go gagage ko lapeng la motswasetlhabelo teng ka ko motsesetoropong wa Joburg ke mo ge motswasetlhabelo a mo fileng mogala wa gagwe wa letheka o nona le banking app. Chris o ile a ithomella madi kapa a romella madi ao ko account nngwe e go bonagala e le account ya kgwebo ko Johannesburg ke seo se lebisitseng go tshwareng ga mongwe wa babelaelwa mo kgetsing ka ene le ena mokaedi ebile e le mothei wa kgwebo eo. Go ya ka motswasetlhabelo e nile lona letsatsi la bofelo a ne a bona Chris e nile lona letsatsi la bofelo a na a utlwa go tswa mo go Chris. Dipatlisiso tsa sepodisi di ne tsa bontsha fa madi a gogile go tswa mo akhaontong ya ga mme ya setheo sa banka sa FNB a ne a fetisediwa kwa akhaontong ya kgwebo e e bidiwang TNH Collection and General Trading. Motho o tshwerweng ke Diana Caroline Sirufusa ke ena mothei ebile ke ena motsamaisi wa kgwebo eo ya TNH Trading ka ko Johannesburg ke yona kgwebo e leng gore go dirisitswe account ya yona gore madi a motswasetlhabelo a tsenngwe ko accounting eo ke yana re mo tshwereng ga jana. Molatofadiwa o tshwerwe kwa Sandton mme o ne ya tlhagelela kwa kgotlatshekelo e e kgethileng ya bosenyi ya kgwebo kwa Klerksdorp mme o seka a le kwa ntle. O filwe beili ya R8,000 tsa diranta. Maemo a gagwe a beili ke gore a itlhagise ko stationeng sa mapodisa sa Sandton ka mosupologo le ka la botlhano wa beke e nngwe le e nngwe. Maemo a mangwe ke gore a se fuduge ko addresseng a dulang go yona go fitlhela dipatlisiso di konosediwa ke kgotlatshekelo.
mo bogautswaneng kgetsi ya gagwe e ne ya boela kwa kgotlatshekelo ya Klerksdorp go batla kemedi ya semolao le gale go ne ga tlhagelela mmueledi o mošwa wa molatofadiwa go kopa gore kgetsi e busediwe kwa morago. Rre Rafadi a re pele magodu a ne a dirisa diakhaonto tsa balosika go fitlha madi a bogodu mme puso e fetotse molao go semagana le seno. POCA Act ke Prevention of Organized Crime. Ko morago kwane re he re reita batho ba bo mme thata re mmotsa gore how wena tšhelete e utswitswe ka mara department e so mara tsene ka mara account ya gago mme a bo ya re no ke Chris goba ke Tony goba ke Calvin mara ke itse re go kae ke ena na berekisa account ya bano molao o ba o amendile motho chargewa ka racketeering and money laundering because o file concern o file tetla ya gore yena Chris yo goba Calvin yo goba mang a berekise bank account. Go botlhokwa gore baagi ba tlhokomele tiriso ya diakhaonto tsa bona ebile ba seke ba di fa mang kapa mang. Re ka se bolelele batho re le ba diragatsi ba tsa molao gore ba dirisane le bomang ebile ba dirise diakhaonto tsa bona ya mme se ba tlhokang go sela tlhoke gore akhaonto ya gago ya banka ke wena. E tsenya wena mo mathateng ka lebaka la gore ga o e bula ka ditokomane tsa gago. Ka ga jalo sengwe le sengwe se se diragalang mo akhaontong ya gago ke maikarabelo a gago. Go botlhoko ebile ga ile dilo tsa bosenyi ka lebaka la gore ga re lemoga gore account ya gago e ne dirisediwa ditiro tsa bosenyi go bofelong ba letsatsi ko wena o tla arabang ka lebaka la gore ke account ya gago. Kgotlatshekelo e buseditse kgetsi morago go letlha la 20 a kgwedi ya Ngwanatsele kwa molatofadiwa a tla tlhagelelang ka namana. Go bontsha fa kgwebo ya mmelaelwa TNH e kwadisitswe ko diporofenseng tsa Kapa Botlhaba ga mmogo le Mpumalanga. Rre Rafadi a re dipatliso di bontsha fa maloko a digongwana a rata mafelo mangwe jaaka Sunnyside kwa Tshwane ebile ba itsane le go dirisana mmogo go tsietsa baagi. The reason why re ba itsane go na le pleke tse leng gore re ka di bitsa di hangout place mo ba dulang ba nwa tsona tsela tsa madila ba nwa mabyala go ba recapa ka se leng gore ba se dira gomme ba tla botsana gore tulo e so ile ra e betha le ska ra lokela ko tulo e bjana ile ra e betha ra kra diskemara le ska ra lokela ko ba direla gore le he o mongwe wa bona ka ra lokela ko tulong e leng gore ba mo bona gore ile ba khona o kra victim a ka tlatlawela mo bothateng ba gore a ka tlatla tshwariwa. Dipatliso di bontsha fa dinokwane tseno di dirisa matlhale a le mantsi go ngokela basadi. Gape go botlhokwa ko babogedi gore ba itse gore bomme ba kopana le bontate ba mo mafaratlhatlheng a boitapoloso a tshwana le bo Facebook, bo di Instagram, bo di dating site ka lebaka la gore ke ko ba phasalatsa maphelo a bona ko teng o fitlhela motho a tsentse difoto tsa gagwe ka fo a bontsha gore o dira ko setlamong sefe o dira ko kae a bontsha koloi ya gagwe a bontsha ntlo ya gagwe le dilo tsa gagwe tsotlhe tshedimosetso ya sebele. Dingwe tsa dirai di akaretsa ditshwantsho tsa bomme ba sa apara e le go ba tsenya mo seraing. Bashimane ba ya mapaeng le bona ene ge motho ga se tsa tlhama mapaeng ke batho ba e leng gore ba mo leratong ba thoma ba tshepana o thoma o tshepa motho gore hawa ke nnete motho wa nrata gomme ntho engwe gape bashimane ba nang le go etsa e leng gore ba ipeela ko pele gore ba tletle ba kgone go tlo blackmaila bomme ba tseya di-photo as much as possible tsa bomme he ba tsotse ra yona ba tlhobotse goba ba re romele photo ya hao o le naked ka gore ke a o rata o motho waka di-photo tsela ke tse leng gore ba di berekisa ke ka mokgwa o bonang bomme ba bangwe ba bua ba tlhaba ke kgala ya o ka bula di-case. A re digongwana tseno di dirisana le badiri bangwe ba dibanka ba ba sokameng go kgona go goga madi a le mantsi ka nako. Ba na le ba bangwe ba berekisana le bona ka mara dibanka ba ba kgonang go ba botsa gore aowa ka jeno a re transfera bokana neng a re transfera bokana ka gore go na le mabaka a mangwe a bo ditšhelete he o transfera go ba go ntsha tšhelete di a odiwa mara mo go kore motho a mme ba kgona mo tsa no a re branch e bjana kana le bjana order tšhelete ba e order fumara wa e kra di afternoon mabaka o tshwana kana le ao ka gore banka e feletsa e sa bone bona bošaedi bo go ba go ka red flag ke he ba berekisa di connection tsa bona ka mara mabaka a bo dibanka.
ba lapa la motswasetlhabelo ba ka ya fa a nnile le nako e thata morago ga gore motsadi a tsiediwe. Ya re situation eo ke ile ya re tshwara botlhoko thata mo e le goreng o isiwa ka o nna ko a nne mo texopong so ka mo costa gore a tlogele lelapa la gage ka kwa a tlogele mebereko ya gage ka kwa a tla go thega mama le nna ka costa gore mo re ntse ke dula teng le family ya ka re tlo go dula le mama ka sana dula le monosi re se itse gore o tla dira maybe bosigo o tla nagana gore no ga go sana ntho e le gore santse ke tla iphelela mo latsheng once ke tse bophelo ba ka so nako e kgolo lenyane re ne phela re mokatile. Mme o ne a thusiwa ke badiredi ba katlatlelo loago gonne a ne a se mo maemong a jesang diwelang. Kwa le kelelo e ne sa tlhole e kgona go nna shapo kelelo e ile ya tsamanyana and then le motho go ile go nna thata financially go ile go nna thata mama nana le koloi ile a jewa ke banka go ile go nna bokete mo saeteng ya gage le gore a iphedise gore go kgone go ja motho ka mo le nna ke unemployed ka mo re ile ra tshwaragana le bothata thata financially. Dithuso tsa menagano di ne tsa tswela ba lapa mosola. Modimo ile a dira mautara mo go mothegeng ga rona mama rona nna shapo a kgona go telelwa gage bo a kgona go amogela maemo de wa leng ka teng and then ra motsamisa le di-sessions mo Tshepong hospital mo le a tsama di-psychologist mo Tshepong so ana ntse tsama di-psychologist mo Tshepong disenyana ba tsama go mo thusa kelelo ya kgona go bua no yana maleng teng mo maemong a siameng. Ba di-Hawks ba re go tsiediwa gono ga go diragalele fela bomme mme le borre ba tsiediwa e fela ba swa senku. Le ga ile gore ga jaana ga rena dikgetsi tse leng gore borre ke batswasetlhabelo ga gore gore le bone ba sireletsegile go na le kgonagala gore le bona ba ka ba tsietsa go na le kgonagala gore le bone ba ka feletsa ba latlhegetswe ke madi a bona a di-pension ka ga jalo borre le bone ba tshwana ke gore ba ikele tlhoko ka gore disenyi tse ba dula ba change matlhajana a bone nako le nako ka ga jalo ba tshwanetse gore ba itlhokomele ebile molaetsa o ke nagana gore o botlhokwa le baagi ba Aforika Borwa ka kakaretso mo diporofenseng tse dingwe ka lebaka la gore maanonyana le matlhajana a disenyi tse di a dirisang go tsietsa batho ba bomme a otlhe a tshwana ga go diragale fela yalo mo bokone bophirima mme go diragala yalo naga ka bophara. Le fa batsietsi ba rata go tseya ditshwantsho tsa batswasetlhabelo ga se gantsi bona ba tlhagalela mo ditshwantshong. Kgetsi e ke maiphitlhelelo go sepodise mme kgotlatshekelo e solofela go dira bosiamisi go motswasetlhabelo. Lenaneo la kajeno le fela mona e ba le rona hape bekeng e tlang ka Mantaha metsotsong e 30 ka mora hora ya borobedi hona mona ho SABC2 o ka re ngolla ho leihlo la setjhaba @sabc.co.za re boetse re na le leqephe la Facebook mo o ka buisanang le rona. Lenaneo la rona le boetse le a fumaneha ho YouTube ho utlwa o lo ka lenaneo le latelang mamela Lesedi FM, Thobela FM le Motsweding FM ka Mantaha hoseng. Haebe kgotso.